Ta. Ketingsi Nilipini da press media angno mate media house atuman pham nili kardom ajurlo athe Nilipini media angno wangnangko athe do belege bangkali la political alam sepensi ke banglo non ma nili BJP East Karbi District Committee along minority president lo lapen nili laso party along kedopen kupisi kelong le Selatan Nilinan. BJP ke join ke since 1995 in Haraghat. Hal suhud Roton Teron Presiden lo Haraghat Soromat Joydev Ronghang alang di Secretary lo ni ini lah member unofficially join dun. Hal sogep ding OP 2013 men kaya along si karbeng long dia long isi me keheno nang kithor jok nelita rat ka chesong lu putin dun si ama nelita number dun dilo ama jakas long neli penangan jesong lo since 2013 pen 2016 aneli Jakarta dong tapi jesong lo 9 round of talks along nelita ke tu bang lo lasi kosong sini li BJP ke bang nangkok ma laso athelo ni jakas pen ke petaran ke pajir mie theke jakas ke sesongota nili General Administrative Department si nili thana peglo nili tum 9 round of talks dang lo nili pupe jakas a movement ke success pupe failure postami lake it did not create a bad records for the people of Karjang lo itum record keno wande hada penmosi ni itum jakal to bang two pronged strategy denglo parliamentary non parliamentary amasi ni ke parliamentary ni hangro mati ni bang ke officially jakas ke join gono laka rang sina klam pene dongka mukam hula sut mansing long kisitame banglo hula sut Himanta Biswa Sarma ke Chimrizar Kalila Education Minister Health and Finance asusini ni join gono ada join on that peneli party long cepak dono posi ni phana scope nang tangke a minority general secretary ate hada already bang president dengan lo aso jenis ini di bang general secretary yang arpusi dengan lo hal so period ideng dung urut bang ke presar ave clemesen damesen itu ବ୍ୟବস্থা प्रमुख तमे कतिबी दो तीर दो amor satin manta lalo lasi non bang nili ketekdam tulong bang ke apiong emina panta hino apiong deda khai panta hino ong jinang na si ketekdam long la penon nili BJP ke 95 pen count tame 2017 pen 2024 la ningkan potromang monglen nili jela kha tame nili kelong dun ku maya sita bela suppose khela long ke zero out pu chalon sitana no make ni lebang ke politically kan zero out pu kam te lake ni ke nyai ni phanang kok I want justice then I need justice laso asorkar long ke ni ke justice kelong ji kanilo nyai kelong ji kanilo ansosesi nang pasung bom lo nili kam changon de kali kam tendar changon ta nili atendar itulah ya SD money si jebung kelak 20 lakh sudah kam nili sujok lo laso apu thak nili jebang tunang et lason si 2 years terms kenili lapusi tarde buntang lo ikela si nili mata thlo jenon ke bang gilang halang apor hot nili pan BJP ke mission ji contact ni ke thelo ke thelo
Athini leke athor masih national thought amun pina Rastrawadi amni pina ka joine si nili langdam lo non BDP pen current itu manifesto ki pidam UCC one nation one election pen CAA la anaka den jar or muke lage itum inglong so panke lage ingmo itu kangjangji asuka pheri la pen especially ke nili bangke dhormen langdam purtan nili Christian mefe asila so affair bangke secularism ko bangke BJP itu kan ke pahenoi pansi bori bom la suka pheri ini alo pheri oksu tadu kam kelong le kecolo le kejunong le chota kalila suppose nili kai ke tame nili inu gil premi bomoni hadi music lawara muni pulisi komane son the frustration pen for urgency already that pen bidai to suta nili ke problem ke lage I always live about problem muni nili ke problem ke ni ken dong sikit ko lasana muni ko nili ni ta ni ke sustain jo tema do muni ta parti लोग दिन पुते कांग्रेस पुनो बीजेपी पुनो आमुति ना मुने ता पर्पस दमति केरे इंफांति दमति तनो रेंगिल लोंगे तोमदा एजिते ता बांगु लोंगे एफाना ना पुला अकोय जान पेलां पुते ला तो पार्टी के जोंगले ले वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पुते में लगे इके तुमनु यूज पार्टी विद a difference because तमे I have seen there is no difference at all a difference अभी पार्टी डिसिप्लिन में से अभी नीली नो बोर्ड चेयरमैन लोंगिन पोमेनी पुती बट आई नील फॉर Pokoknya 2017 ada bentuk 2022 huta ada bentuk ini bagi masalah banyak ini kau labor cemen makan itu jangan lanjut tanda usi application tak CM penceng dok monthly penceng dok beda tinggal lah karena pada million tak kata ni kilo kita ni lihat pada million kan pini through media penceng pati ni tunggu lah alang lilan mana ada maksudnya alang li MLA mande the people tante council ma board chairman aso sa ke alang li chodei nang lima usi ni lima tana ni phang len settlement board chairman ang pinai bole ne likang kali any political adjustment which is suited for me ni accept kita pini dan extend dan de usi kuna different dolang pini asinon nili ining kejang de nai bangke nili pini la so press release ke mana kau mak ihin benangdam pulutan te akimi tatu akihino tapudame akihino ke ni lipan ke laheno je non election management committee pen aron ke pangda je nang tum ke boot le che concentrate only boots jam nong le tak hanak ta mong le bo joni si ni ke gari motor ka bangsi ni ke nasi 16 na ni ke Harvard constituency rally do pusi ni ke tu deklo constituency rally constituency dari lang don lo akhir tumbang lo mani di umur sih kisah kana hak pedalam NCKP lo kadom sir welcome sir puni liput lo mani di pan na pukel lo akhir ma umur sih kisah ta inwan di galata music lawar mani nilile dulu pada sekarang di hak ped BJP lo nang turun tuti along ML MP ke nilai pucuk mata te recently dah kaca kan lo nilile ka long pensi yang aktif lo tutup ni lo tinu nang lo asal mudi ni di pan ini great interest in singing bang ini. Jangan sebenarnya aku